Sizovala inkonzo yethu yesasha sekuseni ngesitakelelo samashumi ayishiyagalolunye nesishiyagalombili 98. Sicela uMshumayeli Mchunu waseNamani hola Israel Nkosi Moses. Inkosi uSipho Mabangcwele. Isabatha namhla Nkosi
Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu uThixo kaNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela waseDumalisabe asifole umthandazo wesabatha inkosi uMsiso. Somthandazo wesabatha isabelelo sekumbu Nazaretha isizukulwaneze Ngiyabingelela Manazaretha ngcwele enkosini. Mina Manazaretha angiyilutho ngaphandle kwenu. Ngisho noma inesitha ngoba yathanda abantu ukuzenza izitha kumina ngesona isitha kubona. Uyabona kuwe wenzeka lokhala Manazaretha enza imashi esuka lapha kuBhoda iya la kwahanjiswe khona imemorandum. Kepha isitha sathi masibona nina ningilwela sahehla njalo sasithele namanje sasithele.
nani-ke bantwana kaNkulunkulu anilwela ubala nilwela into ngoba niyibona nje iyanimukelisa niyavuna kuyona. Wayethi ubaba ongizalayo uthi ngola makhosazana umuntu ubona inyama ukufana yebo ushembe uyafana nabantu kodwa into azenzayo ayifani azenziwa umuntu. Ngibona ukuthi ngizokhohlwa bangakhulumi ngalo muzi wala ethuthukeni ngicine ngingabaphanga isibusiso sibapha amandla abantu baqhubeke nokwezinto ezinhle. Futhi bengacabanga ukuthi lo mhlangano wesiwona ngoba mkhulu njengoba umkhulu kangaka. Sihlale isonto elilodwa la ekhaya kodwa mawubhekisisa ngoba sihlale amasonto amabili noma amathathu ngendlela abantu abaningi ngayo usho ukuthi uhlamba uyayimemela abantu emhlabeni. Ngijeke ngisukume nokubonga ngokuqaleni besambudakeni masizana ekhaya kepha namhlanje sihamba kwi-paving nolozi uyabiyelwa nento ey'ningi ziyenzeka. Thina abantu abahlangane bakhanda into yangaka Inkosi zibabusise. Manje sihamba nje emgwaqweni wetiyela sihamba uphevi sesongena ngaphakathi singazange sithinte udaka. Ngithi ngimunye isibusiso ukuze ngiqhubeke nezinto ezinhle. Bese ngiyacela-ke ukuthi njengoba sihlangane la sizonwela iy'busiso. uNkulunkulu asemulise iy'busiso sami nazo siy'hlale emakhaya ethu. Nalanga igqokile ingubo emhlophe abasivakashele bazobona ukuthi la bahlala bezwa ngabantu ukuthi izinto zenzeka. Uthi abeze ngakho abazokucela kwenzeke kubona Inkosi babusise. Izanini esisweno Sami
Ngiphalama nokubongela bonke abantu balapha eGauteng. Ayinhlanhla enehlele ukuthi kushele akhumbule.
emva kwesikhathi eside sagcinana ngoba kuphinde ngihlangane nani emphefumulo sihlangane nenyama. Kungangithokozisa amaNazaretha ukubona nihlangene nimunye. Nihlangene nimunye abaseThemba Lethu nabaseThuthukeni beyile yodwa. Inkosi inkosisa. Ngicela ungifundise igcwenza ungifundele incwadi Thessalonika wesibili 1 verse 3 no 4. Uyasa esitshela esitshela uwana wayo uyasa esitshela Thessalonika 2 usibili 1 verse 3 no 4. Simele ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane. Simele ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane. Ngokuba kufanele. Ngokuba kufanele. Ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu. Ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu. Nothando lweni komunye luyakhula. Nothando lwenu nonke omunye luyakhula. Ukuthi thina ngokwethu kuze kuthi thina ngokwethu sizincome ngani emamandleni kaNkulunkulu ngenxa yokukhuthala kwenu ekukholweni nasekuzingelweni. Sizincome ngani emabandleni kaNkulunkulu ngenxa yokukhuthazeka kwenu nokholwa
ekuzukeleni yini konke nasekuhluphekeni enibekezela kuzo. Amen. Yabonga baba. Kuyangijabulisa-ke ukunibona senihlangene kanje igoli seliyile yodwa. Ingakho nje ngifunda le ncwadi ukuthi simele ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane njengoba kufanele ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu nothando lwenu nonke omunye komunye liyakhula. Nkosi Moses. Amen. Mina ngiyangithokozisa futhi ngiyangijabulisa ukubona nihlangene munye mana zakuthandeliswa. Nizengavumi-ke noma ngaqhamuka bani adukele ubuhle ngomoya laphathi kwenu ibani monye njengebumba lasimende. Bese nithandaza njalo nicele uNkulunkulu ukuthi leli dimoni lebelihlukanisa lisabalale. Bese kuheleza umoya wokukholwa phakathi kwenu nokuzwana. Nami ngiyabonga umthandazo ekade nguthandaza kule minyaka eyadlula. Ngicela uNkulunkulu ukuthi anihlanganise nibe munye. uNkulunkulu ngizwile ngiyanibona namhlanje nihlangene. Ngibona wasethemba lethu nasekuhlukeni nibejabulelana beyile yodwa. Manazaretha noma ngabe kukhulu kanjani abanzima kanjani angingabolwa ngezandla lolo ngumthandazo. Ngawo ngifundele incwadi Tesalonika wesibili 1:11. Abantwana bakaNkulunkulu baya ayathanda abantwana
Sithole singayifunda ba ngenxa yalokho siyakhulekela njalo ngenxa yalokho siyakhulekela njalo ukuze uNkulunkulu wethu angenze nibe ngabafanele ukubizwa kwenu agcwalise ngamandla konke okuhle enithandayo nomsebenzi okhona yabonga inkosi busisi. Noma mwenze makunjani anozama ukuguqa nenqobo usathane nicela uNkulunkulu ukuthi sicela ukunqoba usathane mphinde nicele futhi uNkulunkulu aniphe inhliziyo zokuthobolana maneze njalo ngohlala nibo ngezikhathi zonke zijabheke nezitha ngoba uma nihlakazeka nijabulisa izitha mana zaletha ngolweni usathane anamandla usathane ungayivumeli inhliziyo anokumbela ukuthi mhlanizana nanzozane ningenzi okuphambene nomthetho kaShembe. Shembe wathanda abantu abalwayo Shembe wathanda abantu abangathandani njengoba ngihlabela nje ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana thandanani nje abantwana bakaNkulunkulu masika sizolungani masihlangela sizolungisa indlela esihamba ngazo mhla uNkulunkulu uShembe ethatha umphefumulo wakhe sizocela ukukhula endleleni sihamba ngayo sizolungisa nomembeza neyinhliziyo sizocela uShembe ukuthi asigezele umembeza asigezele neyinhliziyo zibonke vele iy'nqola esesigqokile asingabi mhlophe ngey'ngubo sibe mhlophe ngey'nhliziyo ngoba inhliziyo iyona eyinkinga kumuntu incane yami sithi sinalo kodwa iyona eyinkinga ikwazi ukuthwala okubi ithwala okuhle okuhlanganise ndawonye iphinde ithwala okubi ichithe okuhle kusala okubi iphinde futhi ichithe okubi kusala okuhle ningavumile eNazaretha ukuba uyigqile yaSathane singakulahlekiswa yinhliziyo khona ilento incwadi ongifundela incwadi Jeremiah 17 verse 9
Ungasifunda kwamafuthu ba. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Futhi yimbi. Ubani ongayazi na? Ngiyabonga baba. Inhliziyo yabazi ukukhipha usuphakathi ezulwini. Umsolo usungaphandle. Ngiyabona wenzeka lokho. Umuntu oma ebandleni. Bese ibandla liyamisa. Bese ngabosaya labo bantu abamisile bese zamina ethi ngikhatha namaholo. Kanti iqiniso lithi yeye akulabo bantu laba abamisile imthethelelane bese lizamina bese ngizomisibusiso. Ngithanda lokho lokufanayo eNazaretha. Kodwa angikwazi ukuthi umisiwe endaweni yangakini. Bese usuka endaweni yangakini uzamile izocela awonanga mina wone abangakini. Kishelana nini nodwa bese nizamile senzokuba sesithelene. Bese lithi mina ngiyaqhawula nani ngisibusiso. Manje malezedena abanqabana ezindaba selizamina ngizocela mina igama elikhipha ulenye ngithi inkosi ibusisa. Mangithe inkosi ibusisa umuntu vele kwasho baba. Angaze ngisho ukuthi hambe esokwini. Kodwa nje umbuyisa umuntu ekoneni akwezile ngithi inkosi ibusisa. Ngoba kumele bona ukumtshengisa indlela. Hayi umnasha. Senze okuhle phambi kwaNkulunkulu naphambi kwabantu abasivashele khona bezobona imisebenzi emihle bese beqala nabo beyibona ukuthi into lethi lokhetha inkosi enhle esebhameni. Ngizengakhohlwa la ukuthi la kukhona uNkulunkulu noSathane usuke khona. Usathane lapha khona uNkulunkulu uSathane khona. Ezodukusa labantu abasuka endlini yabo nasemakhaya yabo. Ezodukusa uNkulunkulu bese badusele eceleni uSathane ebahlelela. Ufana nabantu ukuthi usuka kwakho uze esontweni ngenye indlela esentweni ngey'nkathi zakwakho nayo umuntu obuyidinga. Bese uhlangana nomuntu akubizele eceleni enomhlangano obhedayo. Awuyeke lokuhlangana ngawo la abe nomhlangano wale ngakhoneni. Leyo nto yabulala ibandla. Asakhele owakhayo singawakhi okubulalayo. Usathane futhi uyacasuka kumanenza okuhle nenza nangandlela kaNkulunkulu uyacasuka. Akuphela manje amanga ebandleni. Phela nokuzondana. Kunezinto zamanga nokuzondana kuyabulala ibandla. Ngiyacela ke sengiphethe abantwana kaNkulunkulu akube nokuthula ebandleni. Futhi singahlakaniphi isizwe ingqondo zethu. Uma isitula nje into wasenza yinto lento oyenzayo yethu usenza sayo ngithi asiyishini into yanje sangasokuphula emakhaya. Ngoba usenga wathi phela ayikho into ezofaka wena lento. Sizama nje kulento sethu wena usenga uyiqala leli bandla. Ngoba sisifakele owethu siyayibulala le washem kanti le washem beyimuphila kwethu. Emana zawachawe neyibona le ukuthi iyaqhubeka phambili. Amen. Kunokuthi inciphe ayiphi lambe engazizo abaningi ngakawe sengibona sengibaningi le kodwa ngathi nomhlangano
wawumenyezela le mhlangano awuzangumenyezela besikhumbulele nje sizonivuselela ekhononeni nabo Kumele niyalo eNazaretha la kusezulwini Kumele nabantu basokungcwele kungcwele la kuthi liwale umuntu abeyoyisali ephambana nemthetho kaShem ayikho eNazaretha eyinqaba yile yozokhupha umhlaba uyile inqaba uyazi mina ngithanda ukubonga abantu emhlabeni izinto ihlukene izinto khona into eyidaliwe khona into ezakhiwayo udale uNkulunkulu naye washabalala kodwa owenziwe yinina lokupha okwenziwe abantu emhlabeni lokupha kodwa okwenziwe uNkulunkulu naye washabalala uyokhula njalo nje uze usephethele umhlaba Singavala ke manje ngiyacela ukudlula sisonke la uNkulunkulu asimuyise zonke into esizoyicela Befike nokufa abalogula bambe sebephilile nabafike lawo bezocela ukushela abavulele ikhala emisebenzini bathole imisebenzi uNkulunkulu abakhumbule Kusibusisene sengizwe Sizobhala inkonzo yethu manje isilalelelo samakhulu 215 215 socela umbalelo ngomdloma wakhona la ekhaya usobele soyela inkosi imbusise Kosi usukwamani
mazisuswe
wakabhombela isitimela samaMpondo olanga lokukhanyela ngama-Afrika avuthula unozashi ngovedalelanda bonabashalesesikhawini ngale bempangeni ubusisiwe wena wedwa esandleni sikabhombela isitimela samaMpondo wabusiswa emkhathini wezulu wabusiswa ejuleni kolwandle namhla uthabatha uyabuya phezu komhlaba wathi umhlaba ungelegcwele obavele ezulwini unyazo olukhulu umlilo sobuhanguhangu usizwa ingwele endala yakithi emhleni bamaNazaretha babehleli bengazi ukuthi inkosi isematholeni ufikile olandela izizwe zonke ifikile inkosi uMesiya ufikile ufike bengathandi ufike befunga bethi inkosi uNyazi ihlale ibuse emhleni bamaNazaretha bathi lowina ngenkosi ezinkukhu sabheka ayiwanga akavumanga uNkulunkulu umhlibezo umshumela isibisi wabhala incwadi wakhothisa abaningi wathi incwadi yabhala inkosi uThixo sithi hawu baba bazabantu ezweni nasethembezike bababaza bathi sinjenjenje singetshena sezwa usibisi simethemba gijimani ngendlela zonke niyobikela bangakezwa ithi likhuleza liyanyelela lusemhleni bamaNazaretha silufanisa nomvele ovele emafini umqalo waqala ukuphakama yena wembethe ubuhleni njengengubo wayekhona ekuqaleni umhlaba ngabibikho kanye nolwandle wayehlala emkhathini engolobaneni yamagugu aseNazaretha inkosi emdwayidwa inkosi uNyazi iphuma emhleni endaweni engwele intamdangakazi ithelisehomisi lamemeza izwememezayo elikabhombela isitimela samaMpondo lathi bheka qaphela ungabusayi endaweni endangakazi kukhona izitha zikaJehova phenduka ubheke empumalanga kukhona intaba engcwele igama yiKhenani Mesiya sabelu yabizwa eKhenani ubizwa ubhombela isitimela samaMpondo uthi ufuna isizwe sikaNkulunkulu uthatha usibeke baba phezu entabeni yiKhenani bheka inkosi uNyazi ngene eKhenani inyathela kancane inyathela ngesizotha kulilizela amakhosikazi akithi khula lapha eKhenani athi athangeni amasongo wangeni inkosi ezweni ngazoba umuntu ebantwini izinto ezimkhona lapha eKhenani zikula amankulu zikula umrobini uNyazi lungenile eKhenani lungenile emusweni wezulu zikula amankulu zithi ngizwake zithi mina ngizwa intokomo unyazise ngizwa ngezithi mina ngizwa ngentokomo unyazise ufikile umesulo esitembe sabakhalayo ogada mzwakale inkosi uNyazi ithe ihamba ebhatalisa mntana yasoma ngaleNdiya ekadada amahwishe akayithinda ngasa zonke izizwe zokumo umhlangano wakho kuwe namhlanje njengoba umhlangano usuvaliwe ngiyanicela ubaba umkhulunyana wezulu kwaphula nonkosazana ukwanambikela iy'ngozi zemigwaqo emaseni emakhaya izinto emakhayeni impefile inkosi ibusise inkosi ibusise